Hakane ka kenti ka bamanta ka NPP na po Motion Road Constituency kalas air shisha hawa pek alane habayin yan wijor bat kane ka party HS PTP ki pagba ki babun daki peo hajar mut kibreo kantai bat senrang samlah bat temen kibawan senran lang ya uba Methodist car hangte po DC office ha kane kasmi ban letep kertegu Methodist car nak pentaban yala ikan ke election MLA arjar pulai ki pagba ki babun haduk kata-kata kilaya syat kamen kilaya risa ban penpau ke kersan ya upa Methodist car lane ka party HSPDP nabo ka Motion Road Constituency anda uba Methodist car lane file ke nomination pagba kilaya ya pagba lane kilaya jarani nadu DC office shadu iyo nostoi kilaya risa da kajikamen bar kilaya pertaru housing kajingkermen yau ba Methodist car hakan ka kenti ka bamanta kalau bangun yo ya kajingjok ka badon burom ki aktres jong ka Red Pine Trees Entertainment kilaya syat hakamat bat ki aktor imat Kim Lachu ban wan syakamat namar ka jembung paipa han rekine ki aktres lainut kidon hakamat ban syat kamen ban penpau ka kersan uba Methodist car don bok ba uba Methodist car udon ruya ki aktor ki aktres ba director ki ban kersan yau Henry ya ke NPP na Motion Road om don aktres om don aktor don bok palat ba uba Methodist car udon ni kinong kersan ki aktor ki aktres bat director ki pagba daki pau hajar kila kersan yau met bat mersim ban ayu ya ka jing kersan ka bapura hakan ka kenti ka bamantaru arja arpulai ban pen klem ya kane ke NPP na Motion Road Constituency ki pagba ki babun kilangnya ya ke NPP na Motion Road Constituency menta kila poi hanne hayeu nostoi hanonda kila ya kamen kila ya risa kila ya porta housing kali kila sakut kali kila habian hasai nama kejimpun palat jong paipa ke Motion Road Constituency karno kajim ikmen
Katno kajing idon ya kajing kermen bau ba metodus tekar union ya kajing job mentaka kenti tak kabasuk ban penlim si sendon ya ka NPP nam Ocean Road. Layat pagba na dun ng stone lasbang na dun DC office mentala po'y hayaw ng stone ban kajim pengkut ban yayat pagba kalong hadu ban dapoy hayaw seng duli haseng duli kadon kayeng jom kapara Methodist kar badla pengkut dia kan kajingayat pagba hadu haseng duli kidon sibun kibring na kalian persya kibaong maka parti HSPTP kila kamen kadu nama hakasungi banyew kibut kan saremna Henry ngaong bakino kibakersian ya kano ka parti lakaday na ka parti kongres HSPTP VPP NPP Trinamal Kongres kidon ya kajingek habakiyale ya kano ka election kidon kajing kermer skem bakin yo ya kajing job ngatrai omdon uno kapri ni kano kapri kibakersian ya kano ka parti bakin kermen bakin yo ya kajing remno andre baro ki kermen ya kajing job kumju kumba long unong rep haba urep usen sar haba urep kuba kermen mbak endal de kapor kin yo kek ya usok ubaba Please like, share, and subscribe. And thanks you very much for watching.